Sir? And to work out software, and now Obia a software gumu different. And Tino, ye were whom be a nene software. Samu. Sanity, and Tino Obia your software. Obiara or whom didn't ye Jumabia ear or software. Okay. Now, when you make a software, ewo. And Tina Yesu Christo Kai said, there shall arise false Christ, false prophets. And Tina just say, you Christo and Kasa Mienu. Yesu Christo, and you are Mienu. And they were commission for and now software so Mienu. And Tina so ka software, until one Jeremy Moa, media and minimum say, a software and yepe. And the true man of God has spirits. And that's the spirit of Christ. Not these worldly things. Not so for to check us. All my kana auto cra. I say, can mamma time the mass of one. No suffering will be no suffering will be a spirit na o use and the man. Ebusia for ne adofo to ma GH na muni eguso amushe na muni aba musumfo na ama owiso massage medwa biem dia na mo amunim se ntema edika de hu hia se wa wo hwemi benya bia tie wo asumu na eye mede eba besumu na wo hwe enne omayimu anampo wiase fa na nia sorry ye bibia akoduro na asofo aba wo musuban a wo mu eda ne di ewo eye asori no emu a eye ade enne amanfo kasa ho pa obi ani na dwenkyere efa ho ene na nke enim se nka bible de nsem atoto kwan ya sofo se usifan eye wonyama wo eye wasofudie emu nanso ene no akwese bible no enko ene suban mo so da ne di no nso nko isan se de nke enim se nko mo ye no eno no omo de ato nche ene mo fa suban foforo de abo mo bo so ene so futumi gina pulpit so kantem ye nim ho nsem ene ne ehu ebiemu nso no se eye enkom hye obi timi hye enkom pa bo hu date ebeduru ho na se ensi enho asem ye ntimi nka saa so na direction ahodro aba betira kwankyere ene yetimi ma direction ama jese ebusafo amanfo ye nyema linia nyamsom kro ye mu amate se de nsem bi abeche na nunti enene ya bepie mu ewo the Kingdom of God International Ministry mu ajese ne so for penny oda no Prophet Dr. Abednego ye ne be rasunsumu ni ye bisemu no akire ye mu se so for krampo no ye kasa wo so fa asekire pa ne sen na djumadi be mpa ne asodie be mpa ne da wo so a ene ye hu no sen na kono ntime de enko bebia kam ho ne yentwa ho brasisia Eusafo nya min shiramo mwenya twen ho ma twen de a na ese yemfa ensem no nto aso emfio ene odifo kese Prophet Dr. Abednego wa yekrado pa se woni ebe rasunsun nti kan ho ne ma no akwaba emrajbede no eso mo akwaba uba ye nua nana ama osula mo hote say na mi adum obi ahun ene too much TV ni too much ahwefo nyina e de radiase papa ahanso boko yo yesu yenkutan boni em say nano finance entem na Awurade guso cheche nyama bia ni so sane amobebisa na Awurade echechre enti no Awurade na adom nyame adom nkrofo so ekuti ma nkrofo guso nya adwen sakra nti se moba sana adwuma no etini yede Awurade ase na papa na nsen no ensem bi koso amanfo ntimi nya wo ho nti ase ye kai ka se obi osofo na enka ne yenim se ono de ba no se ono nyame ntemu a o modom sukopa de se otumpon wo ne nyame sumu o esue nyanim de fa kwa obetimi nyankopɔ anante a obekira foforo no mo so etimi aben Awurade na eni sumban bi wo ha ye dan ni diwa so de ma manfo nyum nti ase ye muteche no mo hwem se e de na ekosu ene sofo timi gina ne pulpit so na wo kantem no kansem asem wo kan pa wo so nim say atropa na wo twa aje say eye pefe da ho na so no wo ka ho ntem ene me kan we no aka asem na to na ye bisa say wo mu benyame nti no ene mutimi ka ne saa na say ensusuaso bi wo saa ensem no ewu yo ye da ososo da Yankopon isa saforade ye ja wo so Awurade ode ho ntew wa hinimra ne opanye wasase so Holy Spirit take control Jesus Christ of Nazareth amen amen yo em say na okay no
asofo ho asem anameboa No cre. asofo ye ka asofo a bebre nim asofo se nsunsun dem Sa wo ka se obi osofo a nsunsun dem ai ne de we yo nsunsun e da asofo mu no ye wo we will call something a priest na priesthood no ye wo the priest of God and ye wo apostolic priest and say ye wo the fetish priest. Hey, what you say akomfo nyina ya asofo sa enti wo ka asofo a osofo ye obi a honhom efa ne so ekasa ekire nkrofo sa enti wo ka osofo a enye obi a esofo gumu different enti no ye wo honhom bia ne sofo sa mu sanetini enti no obi a ye osofo obiara honhom de ne ye adwuma bia ye osofo. okay Na onyame asofo ewo ho enti na Yesu Kristo kai say there shall arise false Christ, false prophets enti na je say yewo Kristo ankasa mienu Yesu Kristo yewo akro mienu ene ewo nkomsefo ana asofo nso akro mienu enti so ka asofo a nti wan besa wan kire mu a media na minim ne say asofo nyina enyepe. Ai se wo kenke de nim se ye ka so bi osofo de anya se wo nyanya me nim wo dina pulpit so kire nyame asema na wo ka nyame adwen de a kire amansa no nim se osofo na ne wa kire mama ye hu se yo enti no won se ye wo nyankopon ene ye wo abode asene se ye wo obo ade ene ye wo abode enti se wo bisa me osofo a me de nyame nim se obiara honhom fa ne bia ye osofo na moma se wo bisa se onyankopon sofo ana wiase sofo. Enti no malam biara jini dini ye juma oyo sofo that's called moalin sa and ye wo fetish priest or comfort odinsifo wo so ye asofo and ye wo onyame honhom afa no ono so ye osofo the same mira ewrade honhom fa me no ye call spiritual world world na ye ko no conference ye ko it say Accra, the whole Accra asori dan ba ko pe it's more than the whole Accra. And we are so funny enough in the whole world. Obi ababro funny na. Maybe the negotiate or invisible spiritual and the McCoy. Okay. And you know, as so funny in Asia, weba no kutane ejeremwa, weba no kutane abronoma, weba okuta opete, wekuta gwai, wekuta akoko, wekuta nyama. Ano ni eden. You say so hum kwa e found e ho juma na obeye. And they no so funny or so. Se no kase nye dantani ni sikabo ano sa osofo ye ka osofo ni onyankopon afre no okay no wa man tumi wa man ahoden wa man bi so nko ye biribi sa so na ehunhun bi afre wo so a o se o ma se odi no wa ma biribi se fa koye enti asofo ni asofo be ho a wo ma wo gwan nantwi nkukọ ni ade enti mra ye kosie mu no we du ho a wo de niama na gu ho enti no wo be fa wo de now they go room now go room so wo be chere baby a wo be gina baby a wo gina enti wo mom kuta nantwi nwan nkukọ ne ade nyina obi a wo baby o gina ansa na yen so a ye kuta yen de ne ewonyimu enti yen krofo no kakra bi pe na me hu na menim wom okay what you say enti yen so imesu medu ho no e na eyinia otime mu ka chere se mi wo mu ndi ko enti mimi wura so den mu no because say adwuma na okoko e ho ade na so okuta ofa what you say enti uyo dinsi ni a utwa nkokọ ne ngwan ama obi uyewe enti mimi so me de enti memu to ka kire mo ka otime mu enti no kan na mete enti me koisa enti wo celebrating crofoni nyina wie no say you are the apostolic priest. So what's the meaning of that? I say we have the priest, the fetish priest and the apostolic priest. The priests are the old covenant. Tete apam dada no ho asofo wo. Okay. And say na yewo apam foforo no ho nso asofo. Nti wo mo no moye apostolic priest. Apostolic priest. Enti bebre ho so apostle, but they don't know what kind of apostle he is. And in the realms of the spirit in omchire and say ye no a ye kuta nya wodi amana etiye mu no. We are the apostolic priest. Ye wo my spirit, wo my habai, wo my nkukọ, wo my ngwan.
Okay. But arrow no there wo why. Okay. Most no the why na ya de nkokọ ne moja. Okay. And so the fetish priest so woman dey that the curse of the law woman dey nyama basabasa. And that is the fetish priest. Okay. Mo nsamo asofo. Ahonhom akonhom ensuo honhom ensuo aprana wiase abode honhom efawa unso ye sofo. Enti nia obekire odbe ma e na odbe ye adwuma. Eja enti emu ne wen na wo kasese apostolic priest and now the fetish priest and now said the priest. Eja we dey say na akodu dey na say wa kra no betimi a kire mu because dey obi hu ni say obi ogina pulpit so bia ye sofo mo sa ya je mu kire ye mu wo mutimi kan tem pulpit no so no wo mfin. Very good. Okay. O say nia okuta onyame asem no oka onyame asem sa eno bu ha owo ni dai so ka o dai so. What you say? Enti no say Yesu Kristo ama utumi ahode say koka na asem a utumi ko gina ho entwa tru ensan soe in his name. No. Enti we no eni ma ye spirit of the Christ no. Ye tumi hu say we onka ye ho. Sa Ebi wo ka me campus se a. Oyo sofo ne yiri obefo. Papa o yiri obefo oso we ho nwa ka kire no. Na ye ndey. Se wo kura no asoro na ye onyo sofo. Unana koje umame ba ena wo wu into your bosumba na opa opeso de chinja akona koda oda campus se akona ko hwe ohun so wo nsuo potopoto mu ena wo so nko ya mamere ena fe nsuo ni se wo nana na de ma nti mu nyamu se mase na ye kase kokoma onkom enti na ye de bible no ye de edadao enti oje ho nim so your comfort and now I had the kingdom of God ministry and what be who say no your comfort into when or a fetish priest is not a priest, neither a apostolic priest. And they are so for the more ahru. I said the fetish priest and your word daddy apostolic priest. I said the priest. Priest you know say bebreno ono obekanya we say odidi na obaya amen and the yentem na kofie amen ube wukra o sa na obe faso ewu amen o be fokra odidi wa me amen oba yare na bibi be yen na be fokire na o yentem na kofie na ko hu doctor amen ezom do are cheche nkwa odi busa na odi akọ you. Yes, so they also when he has called to the 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and heal all manner of sickness, all manner of diseases. Melba, I didn't want to make it straight. Who they change we will demonstrate it. What I say? Yeah, and kasa and yes, I swear in the name of God. I will say that can a true denti or no can say them say no can a true because a true home netting mo. And no can say oh nimu sofukwa or yet. And they are throwing a twimmer or swear or puppet because in the 18 mono and made any year. One only say onipa ye daddy at Tiasefo cra. Onipa your cra Tiasefo. Oh, yeah, Tiasefo cra into being a control. And then near some whom not Tiasefo no penno and I would do ni pebiano, Lauren, a year, baby on person Lauren corner wadoko. Enti no jira hono osem komo a ade na etini mu no so nsem kom ti se na nansei afiafi bia wo mesem kom mbi se Awurade se Awurade ade na ye no o man ye nsem kom o se da bi enfio no afiafi de no so afiafi de bia wo se God is not a budgetary for budgetary prophecy tumi bi wo ho a ono afi bia se obesem kom no hu rankrofo no bodua na se won dika amma mehu omo a se duabon be ye adwuma na fe wa ko jira ka say daddy se me ka so bewu e na wa ye de wamba eja me ba cho maye hwewe yo yes when ya ye ka wa sementem kan ankofo keken ya se wa kire emu enti se wo gina nyame din mu ka na onumpo onimpo se enye nyame honhum na e fa nemu ka say ensusu so bi wechi ayo what enya ensusu so e wechi ni se e ade a e hu sa se nyesuma na ye han no credit senya haya na ye sum ente nya honam a na ye honhom senya honhom na ye honam
ena uye boni a tio no ye akwa ama boni no na boni na uye nso uye tia obi a uye tia no uye tia onyankopon te say Joseph eko Misraim asase so what you say Potiphar yiri say o me kondo me pobra o ne menda ena Joseph resa so nyame honhom won so what you say and Joseph sadia me kokoye me ye boni tia onyankopon obiara honhom kokuru atini monia onyame awu no onya boni enti no onim se ade oye tie onyankopon enti oye de oye but honhom boni so ati obi so no no kra pa ye de da no waka se o de da de bancha bombom emfa woso enti no nia oje ho a oso e oka no ono nkasa onim honhom ade ne adwuma na nsunsanso won honhom no se oye boni a wabeye akwa ma boni. Why ya kwa boni entem na waka oba ya kwa ma entem kan mo ide bia da obekọ so aye ne sa entu obekọ so be mo aye no be sa pani so what you say boni aketua wo ye boni a nia boni di tua so oye de okumu ba sa enti boni eye onipa eye tumi eye honhom eye ade etiase entu ye boni a wo be akwa ama boni no enti no ugusu twa atoro a ewonia ehun sunsanso a atoro na nkasa ba be yo one ansana wo twa atoro so wa sa ye tia onyankopon onyankopon so ba betwe waso se ade na wo twa atoro onsuma ewo medin mu ena ne odo wo ye ade ne nso be sa apane so sa honhom ko a ede wo ye adwuma ugina ho na kata mi do nyame ha me se me bodua me ya de ma fade ne breme no ogusu ye sa ono honhom bode ne na ede wo ye sa ono so be sa betwa honhom e prawo ena wo ye so wasa ye tia onyankopon enti your punishment is too also no nim papa no ye na ebone man enti wo problem no ba be double. God will punish you. That spirit that is using also will punish you. Na asafo man so mutie yo asafo man de esase won asumu won pe no kware no won asumu ye omude no pa na system ene na ba fables and system opa person kwa bruche opa autonomous opa so ware opa so ye say hey bra me ye sama enti microphone nyina okon opa autonomous opa wiase nyama no ahini de weja ato nchen na bebre nimu say me mo one example o say a scientist aye bibia wo friend Google no say oko WhatsApp na internet na o pe bibia information bibia o pe bibia oko fa Google anameboa e Christopher so yen the kingdom of God onyankopon ahini enti say o pe bibia ebeboa wa this oko ahini no yen bibia wo ahini no what you say miti opa enti say nso bebre so won pa ahini no opese neno no hwehwe ne saka opekunu opeyere eno ani onkwa ahini no enkohwe embisa enti eno ani say neno ekisofo nya asum yende ye percent ehwo asofo ena nanu bi say ruade o se ne nipa no pe no ehwo asofo no de ne o de amawi ase no enti so be punish asofo no asa punish members no obeye ebe basu pepepe enti no wo members a wodi echi a odu ko sum e say osofo nke say na nye fra de da na mu so mu de echi na mo nye fra enti odu ko efa odu ko gu bom mu twao osofo na o kan onim osofo ko a oye but me nim me de e say nyame na me ko pense me ko esofo papa de mami fa we metwem kaka obi wo ho a se na wo ken no kware mu no ono nso afanyame saa te se onim se nyame na fa ne so ye adwuma na maybe asem kan ne fa wie ne nimguasie ntine se we begina ha kan tembi se echire eja we de me kana asafo man ankoma mo gidi anwete ntimi de me ka wi a echire me ko a makopa acho ono nso saa no institution betimi aba no so you na je so person je so nyame na afre no enye se nyame na afre no no angasa nim se nyame afre no oni nyame won kitanwude o nam nyame akwan so nanso on se fawie ne nimguasie nti wo ka de atwitwa je no ho no wi a okon ne kotodu mu a ono angasa abompa ya se nyankopon wo bon fache amen eya na bebrede wo ho to Abraham sene okọ ba bia one ne yire ko onim se okọ se ne yire a wo bekum ne nti kwan na wo sofo no okodi sa asem ne cha onya Abraham Meso obia ne se na nyankopon obia ne de okay enti ne se wo yakutu a hwe kutu so na so wo ya tangari a hwe tangari so na so
Uye nsua hweso na yiri. Uye wia hwe uwia so. Enti sana ye nyina ye different. Okay. What I say? Enti me no me show bi me hwe medie no. Na me bisa my research na me medie no. Enti medie no so me mistake o ka kire me jai emfa ha. Okay. Enye se enkrofo ye anointing oil ton me kokoye bi o se da bi. Enye bi. Enye bi. Enkrofo koto nyam wa sori dem me koye bi o se da bi. Me koye se o se da bi bibia enti na je se me nde me ho. Ono control me. Okay. Enti o se bibia so me bia me mbisa no. Enti biko bisa ansa na me ye bibia adwuma mo ka se mo beye wa ma me ho kwa oni hena me mbo me ye. Yo, eja, yes, I share and come share draw and now papa. Yet me share football, dear cracker. Yo, and tobacco be a chain uncle Bim. Be graduated as so say, nay, same to me see. Now so, ye share any ma Buhuna Master Africa and Chimuna yet to bypass near chimney the trim. That's still nano a coso. amen. One who says, I 7 and no quarry. None of them be so ready. Say anka say ye watching asoro manu kra wo huchiro enti me per the spirit of technology siribi o ma me bi na me ma won ye cast no ne ade no ke say mi wade nyina ho kwa na nyina na fata me sa na mom o se mu bi hia nyansa bi say rade Ghana fu ye huchire spirit ni nyina so say rade oni ni asebesa ene ma ye bi no ye cast no ne ade a o se ni aye hu cast no na ye hu na engineering na ye hu ni na enyo mo eja no no oye. Enyo no ye. No matumi say nkofonye. Enyo no it's not from the father but it's from what? The world. The world, you know, we are saying of friend mammon. And the mammontology in the work of Bible school is mammontology. Idea we are saying now is mammon. It's not from the father. Hey. And no true man of God is an inventor. Tinya mi ma hu conclude here car. Yes, you call sooner on the car. I'm Fabianco. Oh, quite as I said, or the den, the Holy Spirit need nothing. What you say? And then Mr. say, and then that's what's a people come say over after a resurrection, over Papa, what's a wafer. Aha, and you worry. I had you did the enemy quite ye way. Now, we are see a banner. Yen wado ye ni ka ye ni telephone ye ni ye nya o ka se obeko okomodo ame na nsunu na o meyam adi bia mi he bia o memu eno se me ka se nye pe na ye o za sa so se e honya han na ye han na efri ni mu. Okay. And this ana ni nyina ba be shame nti no na ye hu nti osofo bi gira no se ball nkomo a won say that sofo no ye hu no say o ye wiase sofo onye osuru sofo. Sir. Also for us football. Also we are saying Nyaman Kombia is not from God. Today, let the whole world hear. We have so many false prophets. There's difference between Mammon and the God. We have two servants. It is written, ye cannot serve two servants. Any prophet, any man who prophesied on this world is a false prophet, false pastor, false doctrine. This is called mammontology. Sir? The doctrines of the living of the Pharisees, the scribes. They themselves, one more who so be a home, said, maybe a software, and the mother sent come, and Japan, Angola, Bobono, we never win it, and when you remember no catcher, or remember no catcher. Nintino, Papa Mitwasi, Auntie, the Akosu Nipa, ya sitting in Shed and Fenyamin, sir. God is spirit. Okay. They that worship must worship him in spirit. God has nothing to do with any physical things. Sir? Materialism is not of God. Into one chair will be car, one chub yawarie, or shed them now, or soften, or my in the spirit, and took on soften a check car. Near this spirit in the man, not the check. And ye in whose or my spirit. That the spirit is eternal life. Until me, you won't know how no number the down quanide. I'm out. And this is Namia Domina, Oko Bobla, Oko Yajumabina, sweating out talker. It's a grace. And don't soften. And I remember Sikano at to talk car, so Oba Mitchell car. Nya spirit in Yamame, and I made him out. And Jesus said, what I have is what I give to you.
Paul ni Peter, Paul ni John ni Peter. Ekodu aso den obubo finish no nim so be ma onska. And Peter can say, look, silver and gold have I none. Sika ni juta media mi nibi. Ya fam mame. Na nyame wono and in the name of Jesus, rise up and walk. And the true man of God has spirits. And that's the spirit of Christ. Not these worldly things. Not so for to check us. All my kana auto cra. I'm saying, can mamma time the mass of one. No suffering will be no suffering will be a spirit not oh you soon and the man. And to me now be whom and you want you who. Oh, by yourself, mercy down my yourself who knew who Paul said this written. I can do all things through Christ who strengthens me. Nothing more and then I'm meeting. Na papa de okay they say was of so enya cars at all or de channel no so nyame hu kro na woni mu na no so enya bia o de na nyame hu na woni mu no ona okache won no kese hu etini mu no je ho bodu awie adumi wie no so no wie wa say nyame kan ni atro wa ade a obai na maya ma on me sanje ade ni bio. Is it from which God? We have two, we have two masters. There's one creator who created the universe, that is the producer and the administrator, therefore the production manager. And to me, whom baby, yes, about check a common name Crawford and no say, and no man about no wait, because he is the power of the all powers. And those are random as Okuta Bodomino, a Nam 5 in I didn't want to say Nipa 5,000, 6,000. No, could I get a Paul J. Way Mumfamom. Now they don't say himself. Then when the Yama Aka 12 basket and a basket about who crowd is in the summer, a baboon himself. He is the Alpha and Omega. Okay. Also, the new Nechi. So there's difference between God. When we talk of God, God is spirit. God is not materialism. Enti ya mu pese mu asofo ebubo pro ni dada nkrofo no hu mati wo mu no ne open no do mu ye enti o to make catch yourself fa oyini no beda na hon kokuru ba anajo ba behwe no hon kokuru no no ani hon kokuru no so no aba be ni hu eju no aba be na eju na je so be ni hu eju ma enyo no nso no obeye we nya ni pewu hu mati ni mu no ade no se mbo adwama enfo obeyire hon kokuru se enfo obeyire na hon kokuru kru na se osofo kofa no. Is it true? Yo, papa, there's a woman shank come shall turn so almost no whom met to moon a do more yes, yo, and I make sure say, and some of me shall come, a whom a baby shall come or gun, how was shall come now, one baby. One by hand, son, on my call, I catch him say, Papa, Yaba, now you better than Crawford, and Tina, Sunday Radama Quasa, you better and when the ancient ones, and Sunny Yako. Now didn't know mobile her. Ah, didn't know I am his minister of Christ. And the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Oh, okay. Time Apostle Kojok Safo over within anniversary as whom be or a punk Austria. So woman, the technology no using now it's not from God. And the spirit of the powers of the air. Oba Hansa be discover a children be bial Apostle Kojok Safo odi edman. Answer no obe we so be cram answer no. Sir. And the moon nim say we are say me children say moon nima the Antichrist, that is the false Messiah. Wabedan where they are trying. Sir? Now! Hey! Wakotra popom, or titi popom, or titi insum, a musie, in sonimu, in sum, and yama bibri. And I want to say, what's your binom? Says, say, Bibirico, popom, a bompai. But Ubetea, what's a Ghana and popo who offend the Atria, Atria, and Casso Cramai. Hey! And to walk in a wisi fifemo, on your menu with you fifem. And Muamoko mountain, Acha mountain, you are serving devils. Kahoribi, Etaruza Ruki, what's your great Robia? Koka, tell the whole world, Obio Sumbribiao, Acha mountain, Osmo Bunsam, Omakitua, the Lord will judge and to come one day for everybody to see. They are deceiving the people. Sir? It is of the devil, not God. God has not spoken unto anybody. God is not in the ground. Also, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. And those who got a mountain, now mountain, like I said, 2 years in the middle of a cramai, or chia. Papa, send maybe someone, maybe say,
Assembly na wo can say the false Messiah waba onu abedin kita de o achiro se waba otiti ndue mu de ka o saa so na mama water sutumi ba obi hwe be bisa say na wo din fa wo se nyamisu na ti mu ana nyamitu mi na ti mu na Bible so say esumi han ni ntwaka na odi ahonhom boni we edi ehotumi na odi nkomode na say eno no enita sembe na teche dey ntino mutimi eno nya sa nkita odi no. Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of now. Holy Spirit, take control. As it is written, but ye shall receive power after the Holy Ghost comes upon you, and you shall be witness unto me, both in Jerusalem, and all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. Now, no be friends say, now, also for Abednego, also for friend, Amu spirit in Samanfu, the son, Yosofu. Oh, am back. And also Deuteronomy 90 also so from Fefe ahom ne motiano and to so for bako kraka dem say and na Abednego oye necromancy dem so menye necromancy but I have power over necromancy. Sir, if Jesus Christ, the Son of the living God, the only wise and true God, the mediator between God and man, he is mediator. And he said, as the Father have sent me, so I've sent you. Send your jana suma me sana wasuma mesuma suma. And to say Jesus Christ is a mediator. Now he is my Father. Also he knows back name ya ne papa tiase. And till me Yesu Christo ba asasi su. Obo samba ne jana wa ba ne jai. Obaye. One ne kasa ne wan kasa. Mose wewu 500,000 years. Elijah wewu 1,500 years. Ma Yesu ni wemu se me pese be na mu hunya meye. Peter mumu ayen ko hwade bi eno ko do se mumu kasa eno Yesu munye di eno fi aseso ye vocation conjuration ajoration efe do mumu se woda no bi satarifita eno Peter say Mose ni o Mose na say time Mose we ni pa no sama obey osama na say baba from sama meto afra na meto be fra he that is me say Christ in you is the hope of glory. Yeah. And the Yesu Christo do punu no na say wada and the shop no say punu gusubo aso kiti and the Peter no go say Yesu ye nyina no say oh na mo de na mo ye and no sorry no share no so mamota ye di Yesu answer no be kasa no ohun de kode. Okay. And the Yesu de mamota kasai wo punu so Lazarus okwo no say Lazarus wewu oso munye di wada and also no na Lazarus jila ne nchen wo and also munye di Lazarus wewu da 4 days so obon and so do say Lazarus munye wada na Lazarus jila funu nchen anti yenu ye wona yehu yete anti wuntumi hu nya mehu untumi ntenya mete anti wunni tumi ya o de control the heaven and the earth. Yes Christ ka all power in heaven in the earth has been given unto me anti Yesu okuta so on the fam he command both the heaven and the earth. Okay. Anti say property ni mo na de ho timi mo a ho be na meto control no me friend obeba me so nko obeko and they command every spirit every power. Papa medo wasi wo hono na yembra directions ene direction aba wo sofo nimpa say yare ye de abai wontimi nsa nanso waje nat na ne nchen obi etimi ware na say emu ensem ohun meta echire obi ti asafunu say wo bompa yeso paware emfie pi ye mana kwankyere biara bi na so still na ware no etimi ma ohun mu fa yinra ho kakra Sanya me sisi say ni hu directions e ba no de ne teachire yo enna me kire mu say medical hu kokro edikan ma ye ti asese ye wo asofo obiara honhom bia de ye na adwuma no o ye sofo na ye wo apostolic priest and ye wo the priest old time priest and say ye wo the fetish priest akom hum enti no ono ni na akom ne kire say sisi no dada no bonepo ma ye adwuma no o ma me se bia wo wodo na ba na me o ma me na papa na buso ni tumi ndo to ba se menja na obeboa me obema miska pu afi krom aba sade na medin enni afi punum aba se ana medin enka Christian council ho na na mepe bia obema me
enti sana men ya oba no nya meye no menim enti obi a osenkom na obaji osika bobo apu no nya honhom ne kire no eno ye ono anim se do ye atoro inada but ejuma no ye o ya peska papa mi bi so asem de nti na obi pe bibi na onye dide o nyame mu no tu anamo na wo kwa so wo bompa ebi wo ha entimi emma ne senti yo won se bebre na no krofo bi fe mo Italy papa mo mpa bo nkohwe o se on ti asese maka se ne mpa bo nkohwe o ya konche o bompa o ti won hunam so unnim twi ba ti ase yenu yesu no yen na so mo mpa na mo bo yesu yen ye fro bi ni yen ne kasa ento ti se me para baba to oboa me na me be se me kire o dia me ye ne se udi nkomo me di nkomo me no bi ne kasa enso hu okay what is it ento me ye bribia se na me ma hu the sense ento me kasa me de sa to so no ha no di kind ne sa to so ento hu ento me obi ne eneme nam ento ansana ono ne honhom no so be kire ne se twa no bon sisi no ento you also for the magicians. Okay. Enti no onim se nya oyen o dadao. Nya unhwe no on to be nya mawo. Enso obeye akantema do suru nya sase. Asofo bebe kwa ya bonsafo abefo. Onim se nya oyen enye papa. Enso papa na opeso yen on to be ye. Na bonya on peso yen. Eno no obeye. Efu se wonia eti ni mu. Also for to will is present, but to do. Unya papa na wet my yes, to me ya, say ya etiumu no, and more quite. And a yes, no, yenya bonina, a drama perform 3-4 no, and come in a maybe. Semisumina mepe. But the mission no, ombre. Sir. And Crawford 10 cars at the bungalow, and I hear 4-5 no, and come in a maybe 6-7 years. Me anybody. But me dear own place I may yet. Sir. 1.5 umpo on mama nkwempra but asofo bi nso de ne de o ma ne bi ware ka ho ena na no mehwe no ye wa so bebre ho a ye wo yere ne ma ye besiu osofo ni wia ye sama asofo yere asofo na wawu ena wo ja ne ma na wo ne na ho a wo prapra so dem a wo ne kunu no wo sofo no wo de bi ka ho ma wo na wo pe bi so o tumi fa bi ka ho sa o tumi twempra tumi ware tumi e biribiara ai wo asofo yere asofo ko bia no ho wo Ghana ayen nsem ko so ati me bi say no say ade no yes o say hunhum no what you say and why you know apomadaka omo o say staff and why you bia te say mo say niama no enso emfie rade papa no so your phone okwo efum no ko hun say obi jira popo bi no so no ne Yesu atrunkuto indada nkuto wo say Yesu na ye mo so ko so sa no be fu so why there aba we go for bebe o say disco Christo church me ta o bori ke tala basando atru ne dada disco be esume na ka hayo because meme ni nipa na trase nya me hu ne mate nya makọ yebi ana me di ho dance enti se honhom ne se obema makan ne ko wiase a ba bia makọ bia o ma me hu o ma meti papa metie we ko chire pa na se woni pa kra o pe bibi kra mpa no we nya wo sofo a apostolic priesthood ni bi woni so a enta de kra na o pe kra mpa no nya and dada na o ye bia enye correct unya o prese de on me se on pa bo enkohwe sir on pa bo o se ya dum e se wo ye wo tu musumu o se musumu na me na nyi se me enti wo ye musuba o nana no mo frɛ soro no afra asase la ilaha illa la o na me ni ho o na me ho e ya de nyi no o soro bejinsa asase bejinsa o nana no ya frɛ ade mienu enti e wa se enome enhira enti o na no enome enhira ensum no me enhira enti o se musu ase enti o se na me na yem ne ya wo me no me ye o de bonyeni o ma me de nsum na wa so daifa no se so ni ma enti o ma me musu ba o so ye de ba papa na ko wari ka hota rubiri yake oko wari ni yiri baba wo bre ansa asa ni yiri we oko na ase ho na ase se ha me chiu de na wasi kai o se da de ni yase wa wari ni ba na wota e ba ni atuna mi cho papa no ni ne se wa
beji ne ba no ne ba na tena na nyame ehiro mo emma no so no papa ne se papa susu mo ware ne ba wo asafunum papa ne ko we yapa ati wo nwo wode ti asoro no wo so ko asoro sa bra ye bra se na ne yiri wo fa ne ho fa ne ba and asoro no wo se nye yi nyeme bebre fi asoro no ye firi no se adwuma na yesu ye no wan fa ma won no won na age won age atum so won person ye also muko kasem pana Matthew 10:1 when he has called unto him the 12 disciples mo fresh ya for dumi no o ma mutumi wa honhombone ho se mu kasem pani wi mu ntutu ahonhombone no ene wo kire be ye wa so den wo tutu the atonement ye ne quantity the priest papa wo be yasema na wo ka se wone ne yerete ale se nyame adom mo ntafo ana ase ubuafu ni esa ware ne nya ware papa na yo the Israel asafo erade ase Holy Father keep us in thy name righteous for us sanctify us glory be akada rise and like adore yo eda obisa be pacho na wachiro amen wo say ene wo chiro mo say mra Yesu Kristo ofrel asuafo o ma wumtumi wa honhombone so okay say mukasa mu chechero mu wi a ade bi wo mo so enti wo mebie wani ni wo hu a ka kire no o jitu normal ho kwan ya tu free ne so sa wa man ho kwan ya onfa na ni musu ye de enko mu konkrofo fie na mu ka sempo wo ji okura wo hira ho anje wa boni dua prapra na se fagu ne so ena nipa no so no ye mfrɛ ye onye sofo ena no so ye sofo ena nipa na oti aso de mu no aba omba nso ohu enti we ni se we hu no ka kire o mo a anko no kwakọ ware no enye ha obeware no ansa no woba the kingdom anamebwa enye ha no obeware sa what you say ware ne ire ware no de ba so ansa na yenye be hu ni a eye de ekoso ena we ni mo say Psalm 37 verse also for wakwan hye Awurade nsa fa ho to ne so no obeye ento Yesu su bai no o say opa ware opekunu opeba opeyere opese yewu eye na mom hwehwe osoro ahini ne tire ne kai you have to go for spiritual research Awurade me pese me ware oba ya menya ne eye mekunu o eye meyere abu f𝒂lse and some for biribi obere bi emfa hye Awurade nsa first na wo hwehwe na wo hu a papa afie na wo komu no obekire wo se de hote ansa na why de wakọ wo wura ho na ne eni ho sancheche ni asorenum eni asafunum because soforo ye mfrene ye man ne hwie enti okono okuta empty handed you know nothing nenti papa meto say ya obetima ware obi krampa enye wire enye yes say na de nka ye hwe obi say obehwe ni suban ne ebusu ofim wo hwe kana da sa ebi wo ho a te se papa edi ni papa sunsun no papa ni ohene okuta tumi ena de na bowura papa no ena se sa tumi na ne papa ni yusu no ena tumi no pese on ne mane da o yusu ne papa no ena o de ne mane da enti wo honhomo enti mo fra na abayiwa no o wo kunu de da anse na we ko ware no enti wa fo obekunu wa fo bi yire sa enti no honhom da kasa fa nia o yusu no de yesa o de ware ne ba no so ena nam so ena na ase ne se wo be fa me ba me buafu what's I not going to for? I dare me yakrani. Enti de chese say ha no baba warina. Ye betchre no. When you put a safino, you put a power to do, power to go. Okay. Papa, na say if you be no, yes mensa wo. You mensa wo sa pepe enti no so ko waran so abisa. Enti ye betchre na wa ye ho ade ansa na wawuram, opa na wawuram, ompen so a ye be ye firi ho. E na oba ne so de betchre no, opa ye be jan ompen so a ye be yi na firim. Hey, na unko glebu unko tomu wie ansa na waba it is too late. Ese enti bi nya wo hwe unko tomu wie wato enti nia abetume aka ama wo se wo bebo ho ban. Ese awe so na ho. Yes, say Yesu Kristo obewura Jerusalem a okoko hu amane no. Oka se munko krunum na munko mo hu se
efum bi wo ho a ya chichiri no obi antra so da monko sane no na mo sane obi ba bebisa mo se mo de ne kwohe monka nkyere no se ne ho hia mawrade dio efum na wo kokko sane no obi so ba sade na mo sane no enti ababa na wo kokko ware no oba na odi nachi obema na odi nachi no obi ba bebisa sade na so ware entu ko boa obi a okobua ebusuan ebi a onso de tafako inshira sika bebe ebusuan mu a o mebisa ho kwese aden ye ne de yenya ene ebusuan fie ebubu ebusuan de aye basabasa ko sisi o mebisa ho kwese we nya no yi wasum se nwan ene no how double enti na obekọ court no thousands of cases in marriage divorce wa ware achabo sum yenu miensa aware na segu ebi say sunsum no sa oba no yen ware no so be man yen ware no obema no na mo no te sa ponche okraman sunsum no on say dross into obama ohun obi a odinachi enti esi yi sa honhum no what I say efri ni mo se ne wo yi Nebukadnezar ne kuma wo yi onipa kuma ne firi wo de aboa kuma se ne mo okode ewire mu 7 years 777 enti sa na onipa ye tumi yi ufrim ne de biribi ewuro mu obo so onipa ne nam ho o ya aboa bi no nam ho enti we have power to know, power to do, power to see enti enye hu wa ye so ya aboa na nam ho enti oba na metia wa nya ade na ati mu no na metia no yes who sorry crampo say who dream person person worry say wonye hwehwemu nkwe na so ko fobi o say ndie ne enebe yo okosho my lover ananya sa Valentine da bi nye Valentine kwampo ye di nkomo kakra ne ehu ye ne ye ka afere oba ko mi obema asawo ma 20 Ghana wasum nwan okoka o se ye di ati na awari nyina ba sa tumi nyema nyina ba sa before ami bisa say mi ojidi ni yo me kondo say mesme wade na menye wade mu eni paibi sare pa enkoso ne nyema wo nyame mu se me pese me hu sofo a nyame hu tuni mu se na ne wa kire se president mu de mu miensen me de hu se sofo we die because ene kra mo ye force kwampo mo defense nti me de hu susu so be na down mo so a o de kire se we die okona se a obeboa say maybe me men kra na me obebi a metimi na hye nso na metimi akona asori yo osuso ja Yankopon Yehowa ye da wase as it is written ye may know the truth and the truth shall set you free okay o Jeremiah 6:16 say monko gina okwantempon so na monhwehwe baabi a kwampa ne wo antino okopɛ asori we a na person hu nu kware na eye wo butai se person hu nu kware into betuma kwa so na hwe okwampa ne nso no ene Yesu Kristo ento kwa so na ese o hwe se nya osofo ne ye no ejira Yesu so ana Yesu bai no otwempra Yesu bai no o ye nyama bi a nya osofo ne ye no sana Yesu ya na enti Musa Abednego of motia of spirit of so ne mamu atakasa of insamanfo Yesu bai no of samaya na wanfre o kasa kire po na wankasa kire po o dumi dua ma dua awi na wanye enti o ye na me so o no ha o no se bi o jame nipa o jame nkubuna o se me na me kum me na me nyai enti o so fu no ye no hwese ejina nyame Yesu Kristo na Yesu so ono ne asem no enti o jame ankoti asem no amfa yehwe enti no no so nchese onkwa asori eno kwa de wasem kwa bubulu enti obekọ eno se mu nso ahonhom no nyina nso hwe se ne efie urade no enti wankwa ontumi hu dese okọ ne ebu kakra etwa okakra ye ose kakra na odi suenyansa sa what you say enti ama asofo bebre na awiase bebre se wonkwa asori eno so ye mistake obekọ ye bu ba ku bi enu na odi esua no change sa obekọ to kwa ne so okay nti yes nse obekọ sense me nkokura efise umuna gaza oyo de boniefo the why no ye bonida o so for ye bonito nkodia o ye bonida enti Yesu say no ye bonida on to obo enti o ma me kasa ye obonsam ofi obonsam o papa ye obonsam ofi obonsam eni o so do ye bonida enti o so for we ye se ja so me nkokura wa sam ye west enti so ko
na yebu kakra wo de nyansa yebu kakra wo de nyansa na wo hwe kwampa no na so hwe Yesu ni honhom na osofo ne di yusu munkwa musie munkwa yese munkwa pum te say na no ababa bi frame oso sofo kese a owo Ghana ha odo mu ko pum anajo 12 o'clock so ko bompai na me so yo mama koda obeda frame anajo 9 o America. Father, we thank you. I want to miss mine. Enter me as a mumu bompai me suma me frɛ me kasa me no bi na kasa ento ba na me me won ya me ne ka wa ba me ne ngu ana oba so me ho. Okay. Ento me no bi na kasa. Okay. Ento me chem say we me person ko America se me jira me yes say abon say ento me hwe no na ne sofo panyin no odo ma ko mama me wata he has initiated them in the scene you Leviathan. What is it? Marine spirits, you're different. Opoku, adrenaline, they are all spirit beings who have turned into what? Metaphysical powers. Neo metamorphosis. When we are there, Yema, Radema, Yayako, Hunyesha, Yenim, Antina Yakanonia, Yehunyati, any of the Hun Adansia. Antine is a say no, and no so just on Quasor, Obianqua, sorry. Obianco for Yesu Christ or Krajimqua. Utimuka Krana Oshena, and ya, no idea, what and the going here, Shishano, or Shisha, and don't shark of him is over there. Ube, no so Shisha, Ube, your review, Ubisa, what the mouth? Nane, dear, yes, waka, say a true bed dorsal, now true dorsal, and only that the sorrow, the beginning of sorrow. I will a sassy, and never like when who's already. Every no friend of Holland. Obama no say no measure no everybody that's a one missionary one Friday say no Obama I did not go for guests. Yeah, for guests for boys. Ye chichira ajijire papa no ko sia no wa je boy get who scan na Oba no sorry so when you kunu all this kind of man no papa no buy no obesi fie abeware fufu. Efo say na me kunu enye dia and the scan so ko me brother I now say obeba fie no last month there was anko abruchi ya aburo no sa denti Scano or the Quabusafo at Ched. Oko Nikunu wa Bobo, or Babusafiosa, Baba, and Doko Infabum, and also for me de Senabuta. And then I just said, oh, no, they said, and they say, and says a 1, 2, a global baby, and some first can hear the Emre, sir. Oh, no, scanning for the fear. But your sister, no matter Wako, 10-5 for that one Yakuno. I will when your papa and Shamu friend for Usika, Meshe. If say what call a bushonum, ya what show and say what cobre na for Sikano Fabra. Na yendi, na obre, our reso onya our papa. Wa won't be no Bakumi no eye. And our cry a high, make a chin of me who says soon suma wari a high, Oko wari yeri adakuna, oh high, Oko wari high. Acha 2 years, 3 years, a self-befi, one befi, a babu, our glasses. Okuru so no one share an edgement in a besse, name be a besse. Me no baba baby ba so for me person mo wari onam so o tumi wari abrantie no in this one in echi also abrantie so be wari no won Church of Christ for so for no Church of Christ then na we so yende san ne ma no so ma me we wejimi wo ni mo hwe wo kaseti ya papa ko fie koda enyimre nai frame oda kwa na ohun sa dibi tintinti ababa na odi na chi ne free ne so free ho cho ho wa fa ya asem anke so frame na me chere ne so ye o de car okuta kia o de kia ni na ko bo fem bai o nya me nko a nko film ko kumu no ababa ni okunu adun to be ni na chi tumi ko fo be yire tienu sankofo no nkwaje bi eni wo momo nkwaje wo Jesu Yesu Kristo Jesu wo hwehwe na wo da so sa sori a wonye fra ni mu Saturday for one call sorry Saturday you are still under the law. We are no more under the law. Jesus Christ is the what? The Kahota Buribi, the Lord of the Sabbath. The Lord of us, I am the Lord of the Sabbath. Me and sa emrani na SMS into be Christonia. Mamu attention na say enye Christoni ke ko bi aya ma utume aye de adomina ma ukuta no ye we control the heaven and earth the throne also suru eyo Yakobon na hinwa asase ye ni na so kiaso and the spirit be a asase so me tia na na se me na ase enti no kwaje ho ma ho this one no hwe na ko sorry you only bia
Oringlo namio, la hira ila now, oya kitu aya kesi, disco Christo, and a momentology, and a was a ringo, and a mammo, and one of Monsa, I replay Kosama, one junior, I say, I can hold a bit as a low yaki. As some hope of the man cry, oh, yes, you're the fine. Of course, I bet you will have a tiano. Also, the pony of body at tiano. And then tia, and that's all they know. And if you my many papa and tiano, or 20 that. Papa, if that was saying, I mean, sure. I mean, come. What do you run? Watch Glory to God. Now, it was your fault. Baby, I'm coming to know. Wow, share what when you want to say P, I won't come on no emu. Na, in which you know was in Bisaswa, and Mane and Kawa, Bomodia, Fafa your comment session on a brave movie, she say, I don't send Bisania at Papa in him. Ye be see no make I will say too much GH. Ye were a whole abbreviate the mouth, wait me subscribe to your channel, ye abbreviate. Wait me, I share your videos here updating every time to wait me subscribe and now follow. Maybe I'm so your social media platforms, Instagram, Twitter, so too much GH also in some to me following your war. Maybe it's me here among now. As a bit of a power crack, say in the final words and some you can be pan and so. Saying ye be kai we to man because it's a shape you know. It's at one on tea, but more than come on in your final words. Yo, and no, I don't find we are suffering now. As someone will be chatting, none of them said, will be obituary say. Abednego, Oyase, Odifutavia. Now, for so say Odifutavia, Nana, Osha, or no Difutavia, no, I bet no Difutavia, no. I saw they know the same people. No, the same style. Yeah, we are not the same. Okay. What you say? Because when he has called to the 12 disciples, he gave them power. Power near one different. What you say? Oh, different or no sacrifice man wine cocoa or friends you near there or to make the Moedriane, but maybe Medriane. I control them. Okay. What you say? Me too. Intimania conjure to me be until a sononedia and no minimum. But be a me free a different. This I know be so free. And the best for several our own tears here, no bisa. Then talk not, or say touch not my anointed. Maybe no be a year come once. Oh, say if I baby or say be an overcome me met me. Meaning, until open moi now person that be more and no mom and necessary can once them. Every day, may day, send a different bisa and crofona yes to church idea. And then crofona by say, Peter, yes. Once a one ba yes ho, but yes or there or tea, and the bishop said, Peter, qualities Jesus Nazareth egosum. Sabu share Jesus Christ Nazareth na egosum. Qualities Jesus Nazareth egosum. Na profone ba so mukuta de mo be chi Yesu no say, hey, mu hwano Yesu I no go for brim. No say sorry, some be say mo ba me nchen. Mo hwe me. I no go for ansana. Mo hu no ka chere Radi Yesu say, eh where kakrebi and Jesus Christ said this kingdom is not my kingdom ahini anya mahini na ya mahini ya aka you see the wonders. I'll ask the Father to send innumerable company of angels na mikuta is uncountable and to me to masuma baby obi asemembe ombo wasuma ombebo wasu omumpra omunsawya meto omumasawya obi amba ho also for 18 years. Also for Adibia this ame home baby, na baby hamisa for 18 years or so news or your for Papa Koda and Ajuna Rajin Batofeno. Or the one who said Baby Kuku is in this what those are. No one should be about 50,000 body. So obit me before when impose we call it subconscious and conscious and the carry witches after actually you and we for the mechanic and one abem ni benya nkomo bi chire ibedi nti bomode a na hye ne so ebrebem a yebese shape medin adena na ama owisu a nyamenka obi ahu makramo